Shalom, selamat pagi Bapak nang nalongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Bay majalo hita di kapan sigano pari batta bani panurang sogot nerion. Sada hita hurta batonggo mahita. Puji-pujian terima kasih sombah kon nami hubamu Bapa bani panurang sogoton. Goki bagas malas ni urhanami. Mangahap ka nami tongon bani pagkasomaninmu. Jana pasu-pasumu. Nadoma makasomani jana manramot kon daging pakontonin nami. Banda siyo ipukah kanami, morja nami si kano pari. Torang yamuro apa pikiran nai marhiti hatamu nama pasingin Tuhan. Ase kok ibagas malas nihur, kok ibagas pangarapan na humbamuha nami, mandalani gulung nami si kano pari. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami, jula merapakon tonggo nami yon. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, ijape na siya maren badi panurang sugot nyerion. Naboy sisihan namin marhiteo ni channel YouTube on rigapan si kanu pari bata bani panorang sogoton hari Selasa tanggal 7 Maret tahun 2023 ay matar surat bani buku Hesekiel bindu 10 ayat 60 na makatahon senon. Agi pesonai ingaton kudo padan kubam bani panorang haposoon aja pajong-jongon kudo padan sisa duka ni pakon. Kita hagadupan papainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Na ibata na itanda hita ay manebata na parduli jana parang holong ati bakal bata. Tapi ulang isalah artihon hita. Anggo porini petongon nebata sari hubanta jana parholong ati bakal dopak kita. Tapi nebata ayma nebata na tetap setia jana merdingat bani janji ay maase bani halak naman langgar janji ni getidu jumpa ibagas parguluhan ta lang ihapor say halak nalikan be misal ni anggo bani sangga panorang pemilihan pilkada adong halak marjanji depositar pilih jadi kepala daerah lang idinga janji ni halak nasi sonayai somalmi ita dikon halak do halani lang dong be kepercayaan atau pelang be porsaya ubani namar janji aya. Nah ijon may taganupan nebata patalarhon bahasa ibagas ganupan haputusani ibagas ganupan hatani ibagas ganupan titani igokin nebatado ganupan bagah-bagani ubata termasuk mahomani age bani halak nalang manangihon atape nalang ra sir-sir mandalan kon hatani nebata atapo sebuton ta napahengkeng uhur ni halak napahengkeng uhur ni tutu dos doai pakon halak nama parnalang bagah-bagah atape hatani nebata tentu bani halak si sonon pasti do lang be nama deyar atape malas niuhur na jupasi humbani nebata tapi uhuman halani panlanggaron ayo aima na jupah nebata itongan-tongan ni bangsa Israel tapi porini pesonai bagal ni pardusaon ni bangsa Israel ibere nebatado tong-tong jalan na terbuka, dalan na terbuka. Artinya ay dong do dalan lahumulak hubani bangsa ay. Jana dalan mulak atape dalan pabayuhon parguluhan ni sidea ase ulang hona uhum ni nebata sidea ay ma anggo sirsir bangsa ay mulak hubani nebata. So na isobot ba ni Hesekiel sa ayat 60 age pesonai. Artini ay age pesonai bagal ni janajangin ni uhuman ni nebata nasihol ipahona hubani bangsa Israel bani panorang icay tapi tetap do idingat nebata padan nadop ongga ibahen dopak bangsa Israel sangga panorang haposoon ni. Artini ay onma nagabe malas nyurbagal hubani bangsa Israel. So na age ubata sebagai halak na porsaya bani panorang on. Bahasa purini petongon sonin mabagali pardusaon ta ilobe-lobe ni nebata
tapi marhitehon ni Tuhan Yesus Kristus idingat ne batado padani bahasa sengbe ripas konon ni halak na mardosa halani domma ihopkop Kristus kita. Nah, ijon mga itaganupan Bapak inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Totu halani sunin mabaggal ni pagkahulongin ni huri ni bata ako bata. Totu ibagas gulu hakaristenon tabe maningon do hape ipataridah kon hita turuh ni uhurta. Maningon marturuh ni urdo hita mandopa kon na bata. Maningon marturuh ni urdo hita mambalosi na bata. Jana maningon marturuh ni urdo hita makorjahon titah ni na bata. Ibagas guluta si kanupari. Tanda niya ha. Tanda ni tungon na idingat kita do haganupan hinadir ni pambahenan ni bata. Ase anggo ne bata pe idingat do padan ni hubata sebagai halak na porsaya totu maningon sonay mahomani hita maningon tetap mahomani idingat kita titah ni bata idingat kita makorjahon kita ni bata idingat kita makaholongi hasomanta jolma jana idingat kita mahomani makaholongi na bata ibagas bulus nihur apa turuh ni uhurta ase ipasaut na bata matongon padani jana jupahan hagoluhan si sadokahan ni mahita. Amen martongko mahita. Ajari hamahan nami Tuhan ase ibagas parguluhan nami tetap idingat ka nami padan nami hubamu songon ham na tetap setia ham na tetap konsisten ham na tetap dingat bani padanmu bani bagah-bagamu sonay mahumahan nami dingat bani padan nami dopak ham jana idingat ka nami ase tetap mahan nami manggulu songon na hinrusukon ni hurmu domu ubani titahmu nama pasingin ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapa kontong ko namion. Amen. Oras bataganupan papinang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus dingat kita ma tandani nadop icalo hita malas niur na humbani ne bata gabe buah malas niur mahomani ibagas perguluhan ta sigano pare ase tetap hita ibagas turun niuhur laho marsombah ubani na bata. Shalom.